emangele suphendulele eqinisweni ila sibheka khona izinto ngokohlelo kaNkulunkulu ila sibheka khona ukuthi uNkulunkulu kuJeremiya tshela abantu bami ukuthi mina engiyaziyo imicabango engiyicabangayo ngabo. Leli vesi liyasivezela ukuthi khona imicabango ecatshangwa umenzi wethu. Unfortunately asinikezwanga ukuthi siyazi, kodwa uNkulunkulu uyayazi. Wabese wayichaza ukuthi ingeyobuhle lemicabango le, ingeyokuthi futhi inikeze ithemba, ithi sinikezele ithemba, iphinde futhi inikeze isikhathi, ngokuba kunabantu asebemoshakalelwe isikhathi, kunabantu asebephila isikhathi eside ekugubheni bephila emangeni, kodwa imicabango uNkulunkulu ayicabangayo mihle ngabo nalemndeni mihle. Imicabango kaNkulunkulu number one, manga uNkulunkulu eseyambula imicabango yakuveza ukuthi akusiyona yobubi. Ngamanye amagama bonke into othi manga uyichaze emndenini wakho, uyichaza empilweni yakho, uyichaza emphakathini, uyichaza ngesasa lakho, ebese uzokuyivala ngokuthi impi akusiye kaNkulunkulu, ngoba kaNkulunkulu imicabango mihle, ingeyokuthi inikeze ithemba. Ngamanye amagama imicabango kaNkulunkulu mangabe sowufinyelele khona ekuthenini uyaphenduka emangeni ukuze eqinisweni iyakhona lifike libuye khona ithemba. Igama lithi iBhayibheli bonke abamethembayo uNkulunkulu bayambathiswa amandla amasha. Benze njani? Amandla aqala aye aphela, abantu baye badangala baphelelwa amandla, kodwa ngaye uNkulunkulu labo abamethembayo akusibona bonke abantu, kodwa uhlobo oluthile lwabantu abamethembayo uNkulunkulu abanikezwayo amandla amasha. Ngamanye amagama lento yokuthola amandla amasha akusiwona yawo wonke umuntu. Into yokuthola amandla amasha ikubuza ukuthi ubani omethembayo. Ake ngimemezele namhlanje ebusuku ukuthi u-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu, wamethemba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli engabathola abantwana ena-75 years lafika izwi likaNkulunkulu lathi uzoba nendodana. Lithi iBhayibheli u-Abrahama waqhubeka akangabathola abantwana kwaze kwaphela 25 years. uNkulunkulu uyafika u-Abrahama usena-100, uthi ngalesikhathi ngonyaka ozayo umkakho uSara uzobe esenomntwana. Lithi iBhayibheli lithi ngo-Abrahama ukuthi ukholwa lokho akade nakho esena-100 years, bese kukukhulu nalokho yakholwa ekade nakena-75. Elithi iBhayibheli u-Abrahama akazange abheke amandla akhe njengendoda, azange abheke ngisho isibeletho sikaSara. Lithi iBhayibheli esebonile ukuthi uSara usemdala, useyisalukazi, usedlulile esikhathini sokuthi angathola abantwana, kodwa lithi iBhayibheli esemdala kanjalo ngenxa yokumkholwa, ngenxa yokumethemba uNkulunkulu, iminyaka eyayidliwe isikhonyane yase yabuyiswa. Esena-100 years wathola indlalifa u-Abrahama. Kwenzenjani? Bonke abamethembayo bayanikezwa amandla amasha. Lithi iBhayibheli abalungileyo nasebudaleni babo bayothela izithelo. Lithi iBhayibheli bayotshalwa endlini kaNkulunkulu. Bathi behlele endlini kaNkulunkulu, bathi behlele emagcekeni kaNkulunkulu, bona laba
abaye baphenduka, abangaphenduka ngokomlomo, abangaphenduka ngokubona kwabantu okuvele ebantwini, kodwa benikelile inhliziyo yabo. Lithi iBhayibheli bona-ke laba abalungileyo nasekudaleni, ngamanye amagama lento ukuthi uNkulunkulu uyabuyisa isikhathi ivela ngisho nasekudaleni, ukuthi lento oyikhulekela usasemncane ayangenzeka ngesatestile, kodwa mangabe sowuphendukile, mangabe sowuyilungisisile inhliziyo yakho, uNkulunkulu uyabuyisa. Ukhona izinto ezibuyiswayo mangabe sesiyilungisisile inhliziyo, sesiwaphulile uthando oluhlukanisayo noNkulunkulu, mangabe sesiphendukile ngenhliziyo, uNkulunkulu uyayizwa imithandazo bese ayiphendula. Ngoba kuyothi ukuthi uNkulunkulu akawuzwa umthandazo wesono, kodwa umuntu mangabe sephendukile, umuntu mangabe sesilahlile ezosini, belithi iBhayibheli bonke abanethemba elinjalo bayahlambulula impela, ngokuba mangabe sebonakaliswa uJesu bayakuba sebefana naye. Ngamanye amagama uNkulunkulu akanankinga yokuthi abantu baphile impilo kade impilo uJesu kade iyona ntando kaNkulunkulu, ukuthi abantu baphile le mpilo kade impilo uJesu. Elithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu wathi ehambe engena kwenye isithi, bengenayo imali yokhokha intela yalelo lizwe lelo, watshela uPetru ukuthi Petru, hamba uyothoba bese laphaya enhlanzini ozoyibamba khala, uzofika uthole imali ozosikhokhela ngayo sonke. Kwenze njalo uJesu nezinga hamba kulona. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu uyafuna ukuthi wonke umuntu aphile le mpilo kade impilo uJesu. Elithi iBhayibheli lokhu kwaba kuhle kwathandeka uNkulunkulu ukuthi bonke abantu babuyele enkosini, bonke abantu baphenduke, bonke abantu basindiswe, ebese bazana noNkulunkulu. Ngoba uJesu yena ongumlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wathi uJesu befika befuna ukuzomkhopha, befuna ukuzomshaya, lithi iBhayibheli bamuzwe ekhuluma efundisa amasosha ayezile ukuthi azomkhopha, ukuthi azomshaya. Aphinde nakwizikhulu ezaziwathumile zathi isikhulu mangabe sibuza ukuthi uJesu, bafike bathi ukhuluma inhlakanipho enkulu kakhulu, sehlulekile ukumbopha ngenxa yenhlakanipho ayikhulumayo. Ake ngibebezele namhlanje ebusuku ukuthi umuntu mangabe sephendukile, umuntu mangabe sekuJesu, ngisho amazwi olimi lakhe ayamsindisa engozini enkulu. Elithi iBhayibheli noma nahamba emanzini amaningi angeke lize likhuphuke, noma ngabe liyahamba elangabini lomlilo akuyawusha nolodwa nolwelelelo. Kwenze njani uma ngabe umuntu esihamba noNkulunkulu, impilo yakhe ayimi safana. uNkulunkulu mangabe sephendula umkhuleko, ukuphendula ngempela. Ingakho uDavide ethi ngakhala enkosini ngenxa yokuthi inhliziyo yami angizange ngiyiqondise okubi. uNkulunkulu wasengizwa, wasengiphendula ngokwethembeka kwakhe, wasewuzwa umkhuleko wami, wase uNkulunkulu engawuyisi umkhuleko wami elahlweni. Ake ngimemezele namhlanje ebusuku ukuthi mase ufike kuNkulunkulu, ake ngiphenduke nize
angabi ngokulunga kwenza phakathi kwabantu, kodwa-ke lidalule inhliziyo yenu uNkulunkulu, okungayo uNkulunkulu iyona ayibhekayo ukuze umuntu aphendule umthandazo. uNkulunkulu akawuphenduli umthandazo lenhliziyo egcwele ububi. Asukume ngisimengenya shapa tete bekaloko setepa, asiphakamiseni izandla zethu thina sonke.